drug lalon machibu masanu ibnin thengam da biwa ne ba masana drug lalon machi warum dra ti ma thengbang mo dam ne ain haje ba thengbang mo da mi ibn ta thengbang ta pangto pang mo da thaba am holete aduna aina nga sa haje gedini machi drug asidi case crop ne ba paisa khudak ta yam chong chong na phangba aduna example am da haje ge president obama si america president wal ba do ma si angang ring da aina sumai life strip up da mapa sina Kenya no igre mama sina American were kai na ki mata ma sin mabukole to ma drug share mi se ibon ne haje ne mo yam angang asing mangang ne sari singsi apong mangang ne sarwe mo yam sing bane mo cha ba singsi mo kadrak madrak to mo angang sang adi mo gi mami mana am sing bangang ne ba mo da akoina phajana tap to raga akoina guide to raga phajana season na hudab de soi bi ne ba aduna akhoi sidai da social awareness da ibon haibda pak to pa sidai da main hajabati yamna drug center sida salaga makhan gi mina moi se pok tak pi ba engage to ba moi mind si totally motivate to raga change to na ba adi moi se physical exercise ma yam kana america gi troop si after second war gi matung da japan le ba da mega hatran sumai toi moi si america gi troop sipai do khoi ler pani sipai ji control do yam wai ba ko moi sipai khan ba ji ngosar ngal te ne yam lai sing akoi ne moi totally engaged or thame physically moi totally exhausted over evening da mo khoi leng mo ngum da at main to moi si da akoi na totally committed or discipline nam le ra honestly to di ai di yam na masi yam lu ba na te macha tham do khara chaw na thamaga manung se khara chaw na saraga chen chong football games sports adu motivation le akoi army training bi dong na mo se totally nai khai ma sa se command training bi ko pum de pum tara bo se 24 hours se mai nai khai ba adu mon de change ma dum la kane ba maru ko kok thok dam ni akoi command training dum de lu lo ko sam ko pu mai ta no bo matam dai te ba adu masi akoi gi de will le mo wat pa ne ai khai jani will wa le ba ko adu masi ngamoi de ba na te ai di government laige lo to akoi social mayam sina punjalaga parja mayan punjalaga angam mangam mateng bangnaga masing ngamne ne khase masi tawdori se future generation ni khalaga ni ko akoina tawdori se adu drug ro se thingba ngam moida ba kasu leite ko ai gi drug ro se masi da ai haibje capital punishment pi ba pukchen chengna aduga aina isa sing da hajaba nati phate ba sidine lotion ba natna upai kasu leite bani masi mu haje ke aduga ngasi gi se drug use in conflict zone stay wafam da haje ke India ga Manipur ga conflict sida solve to India government pam de India government hauji conflict se hauji lai ba se ni lotion ba pam de ba akoi angang sine praja sing moi drug se haijale maite macha lore sinu na moi conflict se moi India na mai pa pam mi pani maram di akoi isa sing se no mai na ka pa khara ha drug khara ka pa halo na ha sing sida ne ba Punjab se mai to grip ni Punjab KPS gil na Punjab di lotion ke bado tak ne ta hat ki bane mo mai na drug na to adu mai na Manipur se adu se ne lai se aduna sarkar na miyam da drug se hajile tha halle sungalle yohlalle amasung bijari sarkar na bijari ne se sarkar na yad ne bijari ne ba mapa ma ne yam bijari mapa ma ne yadradi masa da hisaru ba mapa ma na drug se fajin le ga mangam khangam dre ne le ga bijab ai isa mo poi involve le ne mapa ma ne bijab le ye ma drug to sadre masan mingal bokhola pa khang tab du ta ma to masa ru sien ndabni na aduna overdose ta khi phasu adum lai jari aduna akhoi laibok thiba mana militants khara di ko hoji moi ti ko ki militants te moi drug business dum tori bani moi suna ta moi je paisa ta le le aduga akhoi Manipur da hoji kuki moi kuki militants brahmi te lak pase moi drug eding ang te na yamna masi kari no wai na khangja bada minung silai ta base moi na mi hale kholi ba to base moi ha kaino ne makok si tangkhai ma nisana ngaw le ba ne mi mo mai ko thok pa sumai to base masi normal loi ba min to bunga moi masi moi drug addict ne ta ya to adum khanjai aduna conflict le gi akhoi si conflict le ri base drug cha ba na tie ko adu conflict lotion basi lotion na ba mo ko na drug
moina thali ama chu bijari ba context se moina India na sum continue to ba ngasi Manipur de leri ba drug ki pandemic se masi Bharat Sarkar no Manipur Sarkar na thuan mane Bharat Sarkar ni thingde Manipur Sarkar ni su drug ki kan si thingde root phare khawle ai dang sa hai gi duni police ne phare khajik ne tip of the iceberg ne tang kha ma hena kanu to raga moina 90% moi thamaga mai muangi sing si di kan ring di hajar roi ba police chang mayum ESI kari mayum story hum mari sari sing si ne aduna ain hajar bade roi hajaning badi akhoi punam phuchen chengma ma changi tabok toriba tabok tor kudimak si adu parja punamang na amatoina punjalaga masi punamuk singbaga moi bilate drug asisu akhoi society ki ti asoba amok problem moire masire da akhoi sarkar su meng changbi ba parjana su akhoi angam na mateng pangnaraga isa sing semogdradi Manipur ki future generation hiti angang sing mangradi Manipur ki mangi tamni kan lakchake papung nakalam da ikhugi oja anina thambigibagi warolgi matung inna chahi ani katha hum pharakador si manung sida khogi rehab hengalapa chabagi masing hengalapa habasi lenga ki maikai dagi khogi war on drugs phaniam na changchelaga su king pin su khoi phabangam de president rule lairiba manung sida su pabung khoi drugs si no makang danani pharis khu pham tawgai phai kangpokpi dagina churachandpur to kangpokpi nahan headlines su yawi bane masi drug ki pura kaino ma oire haidna su masida ina pabung de lakchani si akhoi chabagi masing hengalapa rehab masing hengalapa si chaba masing hengala ini chaba haibasi potse lairi phange habane ba pabu phaniam pharasu phange habane ba masida phangi basida habdi conflict phaniam laigera ama laigera phangi sinadi hairiba khogi haidi khogi insurgent group sing sisu hairiba khoi drug production amadi smuggling sida makhoi sisu involved tawrabra habagi wahang simasu pabu aduma hangba yaba wahang amaka oire pabumgi point of view dadi pabu kari kamai thambini aina wafam amtang haijauke ngasi akhoi iyamba posangma sonamani ngasi sorani mahaksi IPS officer ni ma IPS officer ji Manipur kadar nati Nagaland gini aduna mana Nagaland gi IPS officer oidana mana yamna mating thongna maringje leina courage leina wanga ngami Manipur phanabagi honaba yam kan honaba mioi mani haina aina ikai khonaba usari ma legidrabasina masa cancer na nabni cancer na narbasu man last breed magi last kano sibog the man hodar mi aina kariguma telephone am to function am tang akti yawi ngamdrasu sakto utu wanga adu so mi ani na samaga masilai adu mi ni Manipuri atang mi mani yam nungai jate hojiki points de laga aina khoi ina ni na sai bata tajare golden triangle haiba ibuna hoji mention to ki batuda moina 1980 to por basi 70% of the world ki opium se golden triangle de pore ai wakan hoji golden triangle se hoji Manipur ta em ahumadi Manipur ne Myanmar ne Mizoram sida akoi triangle se la ai ship to budagi masi ship to gre basi mayam na dum khangrabani akoi border check post karim ko leite masida leri baji police su kai su loina uniform se su karap haktani aduna moji pa sha phanga di adum aduini masi yam lubunati masi Manipur ki naha singdi insurgency to kaya mangkre adu drug to so ji masi insurgency di hen maroi drug sine aduna government su mamingi ni leri do adu mama pa su masa do drug chari bi ayam inna khunba mapa ma do huran ba corruption oi ba ayam noi yam laira ba masana se yum matona humari charaga masa do am khakpo ba masa do drugs charaga siba mane Manipur dhama dale masi kari du haibabu akhoi se pukchen chengda Manipur khwaidagi maroi ba se akhoi se pukchen cheng jete isani isagi pukchen chim akhoi isani sa minam je drug poro ama boro moro ngasi Manipur da drug addiction one of the main cause of Manipuri downfall ama su waipni masi drug ki business story ba sing se cookie sing hai gi kaino matam khari mangda moine thari ba se 60% di na koi gi ni
नखोई 60% अखोई नखोई नि योनबने अदुम हाइके मणिपुर की ममिंग पलररोय फनाइब मयाम सिंचे इलेक्शन के मतलब 40 करोड़ को 50 करोड़ एक्सपेंड तोरी बजे कराई पिसानो इंडिया गवर्नमेंट कैंडिडेट अमदा मोई 40 करोड़ का जो पीब नते ड्रग लोलगा गंजा लोलगा अते अते लोलगा पैसा तालगा इलेक्शन असिदि मणिपुर प्रजाने याम पामी चही खुदी के मणिपुर इलेक्शन पामी इलेक्शन की मतम से तौरी बसी ड्रग पिजे अंगांग अहंतने यूपी थई जड़ा बिजनी करी तोंगी मसी इलेक्शन से तौरी बसी मणिपुर से मुठखिनबगी आइन खबर से जगेबा इंडिया गवर्नमेंट हाइदरी पैसा से मणिपुर मुन्नबनी एग्जांपल है वो ब्रिटिश ना चाइनीज ओपियम पिजरा मगर सही यांखै नमजल थममी दुने इंडिया ना पैसा हाइदरी बसी मणिपुर लोइखिनबनी ड्रग इंडिया ना पर्पसली हो ड्रग रुचि हो लगा ड्रग हाली बसने मसी अखोइना अखोइ काना अखोइ मयाम सिना खंगहाइ मयाम खंदति अदुगा चिंग सिंगसे हो नेकेट बोय वरे तन ड्रग लोइन थारे तन ड्रग लोइन थागरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ नारी सिगी कन्फ्लिक्ट होबदा आइने कनोते मासी ड्रग से लोइना कनोते होन मांगन तान गाय मचिन थिरग तोखरि दुनि काइ वादु हाइरम काइ मुख तौगिदे अदुना हौजे ड्रग रूट से अखोई ड्रग रूट से चेंज खरा तौरे भया मिजोराम ले चले अदुसु हौजे ड्रग पुछलबदि लेप्तिएबको मोरे द चली बसी अखोई मैतेन सजादे बना तो जाति न दुम चली ड्रग पुछल लेप्ते लेपनते को अखोई ना हंदकिन कम्प्लेक्स द मैते की मौचे अतोब जाति सिनगरे मखोई याम नुवाइरे मैते न वचबिवानी अखोई न वारी बसिना अखोई की इराननी अदुगा ड्रग की बिजनेस है द बूमिंग बिजनेस नी सडनली ngarang ding ngasi khangwong mo khomba yaba business ne aduna khwaide sati bamna masi capital punishment leiti masi ni drug pharaba drug lora ma drug king do adum thadu iduni ne masi yam sang hajarore mati audience ai hai choi jining de aduna india gi winasu akoi very alarming situation ne more than 100 million people say affected way hai madwin youth sida adudagi yamna interesting way board amana karan thapar na interview ma wire de logi bata my interview the my journalism ki career da 30 to 40 years ki journalism career da mana akoi maitei ki chanupi brinda go interview the face of the madumba bol loi ba interview ma ngasibukda magi puchi thengni ki den hai aduna aina hajening badi हौजिक मणिपुर ड्रग चारी बसे हेरोइन ओरो ब्राउन शुगर ओरो एसपी टेबलेट ओरो कोकुनबु ओरो कप सिरप ओरो मसी करी की थिंग बगे हाइबवानिता मसी पुक्चेन सेंग थबक तोर दबु करी थिंगम दबगे यू थक मीदुना ड्यूटी तोरगा यू थक नंग यू थपुर मया ममा द काम अदुम मने बा कोसी तोरसी मा मसामजी युते खंजरबा अदुना अदुम मने अखोइ सिदैदा ngasi angang singsina drug chari base ibon ng setapi kre ane below 15 years tani marwen yam madugi stage below 15 sidi magi life ki balance to bongam banatri karam ba stage we do know after 12 predicting ang to 19 11 sini yam crucial level stage masire da makoi si gyan ta banatri ba matam do da mosi mi am bu adum maiki da chatoina ade hoji loi ba complex situation sina angang singi frustration lere moi maning yam thungdre kari tokdon khangdre adiki employment ju later ba manipur youth singchi akoi sida government na kari mu pibi mama ban sungam mateng pamundre adiki government da job ba toge su 30 lakh 10 digi horga 10 lakh sigi below di kari mu later sarkar gi lei thabok lei ba phangdre hoji 15 lakh sigi horgam ni 15 ne 70 81 crore bu yore thabok lei bagi masih kamai tu angang de prestation lau itu sekali gino. Manipur da apa angang yam na lei sa sing lei, yam lei. Aina kudam mamte panjake. Manipur ki vacancy si army da 120 lei. Aina recruitment team di orang itu angang 20,000 lei. 20,000 si manung da koi ki isa sing di 10,000 di fit ne ba army sang bagi. aduna aina governor da chimi chaije masi vacancy ta hingalu natra manipur regime lingalo adisu moi angang chingsi da moi thabam piga tamne moi engage to tamne madi opportunity laite moi ni sari balse
moina chage na sadra su condition na dum chaba ki mong la e hojik rehab center da su business ki mong riam to bu leri pukchen cheng da bu aduni pasatan we mong da aduna aina hajabadi akhoi khuding maksina pukchen cheng thabuk tor kan da hoi shoi ba sing che kamang to daga amuk tung phani adu drug city yam deep rooted oi khre bauji manipur yam deep rooted oi khre akhoi isam jam na din pi sina hauji henkal e sini maji shocking ni nupana nupi gi wana ta ba thinga de mi chu chasela di lore tna ado isam jam maira pai bi haro gari haro yu thak bu thing mangam di manipur da drug shop thing mangam te ganja lom thing mangam te manipur da fataba ma thing mangam ti sikari gino she isam jam afghanistan da taliban na moi drug la lon ba sing capital punishment pi moi hatu eba hauji phagre ke hauji drug lord che hauji drug la lon ba sing jaw ta ka pa ko la moi ma punji capital punishment nung pi une death sentence pi oba kaya na kano ta masita ko ye strict rule lam leita ba niti niyom leita ba rule nga ka de mi tu na hauji uniform shape de su mangai ko hauji tengno ponda asana fulna check tori ba se moi ma thong na tie police na to ko dam ne adu police te moi na thaja bu wal pu te ki to ne aduna aina yam chang hajar roi masi akhoi afaba ti ama bhong na tre ne haijaningi aduga masi drug si hojik henkalei ba se masi handana bu khona bati yam ludori bani yam ludori bne akhoi gi problem si drug te wairo yu do wairo ganja de wairo adudi ama do wairo ama do akhoi asoi bi ge asoi te lei ba sitani akhoi si manipur si asina nom gi sum akhoi tari even je bad siang utna drug sharam ni yu tha mina kari to angang gi si 1.7 de lere national gi da 2.2 oi ga dam ne aduna akhoi bad si angang bad handere ba se yam lei drug is also one of the main cause ne nisa cha ba sin drug madu ki kanu ti yam soi be lai ba angang oi ba ki concept nu video nu pa dor su ofum ji hajar ga i swai de chum losin jage okay thank you very much babung ai babung nakalam rom da khigi taseng namak drug ki lei ba issue si di pura khoi eradicate tawba ngam badi babung wa ga ne dumapu law enforcement singzigi mathawum su duki matik makhogi responsibility si su yamna chawba sigi akhoi lairiba akhoi manipur gi sigi reason sida akhoi drug si akhoi ngasai dumuk thamjari duni even akhoi tajabada achawa mi phauba phagadaba makhoina drug karbar toksanba drug la lonba si dum yauksalam phaubu yawe pabu masi makna su miyam gi public trust su adum noma gi handharakpa ado babung habidi sida akhoi masigi kano se handahan ge haita gadi law enforcement sing sigi makhogi responsibility makhogi effectiveness amasu documentic mathau tai na khale sing matang da babong ge ba mo che kari kamain thamini government am leiraga drug pok thingam bio hai bu sibu karam makhan government oi toino drug la lor ma sibu masanu oi bin thingam da bi wane ba masana drug la lor ma chi waram dra ti ma thingam ngam budam ne ain hajebat thingba ngam oi da mi oi bin ta thingba pangto pong ngam oi da thaba am holete aduna aina nga sa haji gidini masi drug asidi cash crop ne ba paisa khudak ta yam chong na phangba aduna example am da haji ge president obama si america president or bato ma si angang ring da aina sumai life strip up da mama si mapa sina kenan oi re mama sina american wer khai na ki mata ma si mabokole ma drug shay drug charami drug chawami se ibon ne haji ne mo yam angang asing mangang ni sari singsi apong mangang ni sarwe mo yam sing bane mo cha ba singsi mo khadrak madrak tor mo angang sang adi mo gi mami mane am sing bangang ne ba mo da akhoi na phajana tap toraga akhoi na guide toraga phajana season na hudab de soi bi wane ba aduna akhoi sidai da social awareness da ibon haiba da pak tok pa sidai da main hajabati yamna drug center sida salaga makhan gi mina moi se pok tak pi ba engage to ba moi mind si totally motivate to ga change to na ba adi moi se physical exercise ma
याम कन्ना अमेरिका की ट्रुप से आफ्टर सेकंड वॉर की मतुंग जापान ने लेबदा मेगाथन सुमाई तोई मोसे अमेरिका की ट्रुप सिपाही दो खोई लेर पनी सिपाही से कंट्रोल रो बयम वाय बको मोसे सिपाही खन बाजी ngौसर nghaltene yam lai sing अखोइन मोसे टोटली इंगेज और थमे फिजिकली मोसे टोटली एग्जॉस्ट हो इवनिंग द मोखो लेंग बम ngum द अदमाइन तो मोसे द अखोइना टोटली कमिटेड और डिसिप्लिन नम लेरगा ऑनेस्टली तो दी आई दी यामना मसी याम लुब नते मचा मचा थमद खर चावना थमगा मनुंग से खर चावना सारगा चेन जोंग फुटबॉल गेम्स स्पोर्ट्स अदर मोटिवेशन ले अखोइ आर्मी ट्रेनिंग पीब दोना मोसे टोटली नहीं खाई मसा से कमांड ट्रेनिंग भी अखोइ पुंग दिन पुंग 10 बजे 24 आवर्स से अदमाइन नहीं खाए बा अद मोन चेंज म दुम लाखने है बा मरु को कोथोकदमनी अखोइ कमांड ट्रेनिंग दम लु लोइन को संको पगी माइ तान बो मतम लेते बा अदन मसी अखोइ की दे विल म वाट पननी आई खाइजनिंगी विल वाले बको अद मसी ngमोइ दब नती आई दी गवर्नमेंट लाइगे लो तो अखोइ सोशल मयामसिना पुंजलगा प्रजा मयान पुंजलगा अंगम मंगम मतेंग बांगनगा मसी ngमने ने खासे मसी तौदोरि से फ्यूचर जनरेशन की खलगा निको अखोइना तौदोरि से अद ड्रग रो सिसु थिंगबंग मोइदब कसु लेते को आइगी ड्रग रो से मसी आई हाइबे कैपिटल पनिशमेंट पीबा पुक्सेन सेंगना अदुगा आइना इचासिंग द हाइजब नते फतेब सिदिने लोशन बनतन उपाय कसु लेतबनी मसी मजु हाइजेके अदुगा ngasi की से ड्रग यूज इन कॉन्फ्लिक्ट जोन स्टाई वफम हाइजेके इंडिया का मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट सिदा सोल्व तौब इंडिया गवर्नमेंट पाम देब इंडिया गवर्नमेंट हौजी कॉन्फ्लिक्ट से हौजी लेब सिचुएशन लोसन पाम देब अखोइ आंगांग सिने प्रजा सिने मोय ड्रग से हाइजले मैते मचा लोरसुनो ना मोय कॉन्फ्लिक्ट से मोय इंडिया ने माय पाप पामी बनी मरमदी अखोइ इसा सिंग से नोमैन का खर हापो ड्रग खर का हालो नहा सिंग सिदनेबा पंजाब से तुमाइन तौरिबनी पंजाब केपीएस गिल ना पंजाब ती लोसन के बतो तख्त ने हाथ की बने नोमैन ड्रग न तो अदुमाइन मणिपुर से अदु सिचुएशन लाइसे अदुना सरकार ने मियाम ड्रग से हाइजले थाहल्ले सुंगल्ले योहल्ले अमसुंग बिजरी सरकार ने बिजरी ने से सरकार ने याद ने बिजरी ने बा मपा मन या बिजरी मपा मन यादरदी मसा तो हिसारो मपा मन ड्रग से फजन लेरगा मांगम खांगम द्रे ने लेरगा बिजब आई इसामु पो इन्वॉल्व लेने मपा मन बिजब लेये मा ड्रग तो सादरे मसान मिंगल बखोला पखांग तब दित मा तो मसा रो सेन दबनिना अदुना ओवरडोज ताखि बसु अदुम लेजरी अदुना अखोइ लाइबक थीबा मना मिलिटेंस खरा देबको हजि मोइति कुकी मिलिटेंस तो मोइ ड्रग बिजनेस दुम तौरिबनी मोइ सुनातना मोइ पैसा ताललिए अदुगा अखोइ मणिपुर हजि कुकी मोइ कुकी मिलिटेंस ब्रह्मजित लापसे मोइ ड्रग एडिक्ट अंगते नयामना मसी करिगिनो वइना खंगजबदा मिनुंग सिलेतबसे मोइना हालेब खोलिबा तोबसे मोइ हा कइनोने मकोक से तंखाय मा निशान गाव लेरबने मी मोमेंट को थोपा सुमाइन तोबसे मसी नॉर्मल ओइबा मिन तोबंग मोइ मसी मोइ ड्रग एडिक्ट ने ताई तो अदुम खंजै अदुना कॉन्फ्लिक्ट लेबगी अखोइ से कॉन्फ्लिक्ट लेरिबसे ड्रग चाबने नतियब को अदु कॉन्फ्लिक्ट लोशनबा मखोइन ड्रग मोइन थाले अमच बिजरियबा कॉन्फ्लिक्ट से मोइन इंडिया ने सुम कंटिन्यू तोबा ngasi मणिपुर दे लेरिबा ड्रग की पेंडेमिक से मसी भारत सरकार न मणिपुर सरकार न थोन बने भारत सरकार ने थिंगदे मणिपुर सरकार ने ड्रग की कनो से थिंगदे रूट फारे खौले आइ दंग सा हाइगे दुनी पुलिस ने फारे खजितने तिबोब दास पगने तंखाय महेना कनो तोरगा मोइना 90% मोइ थमगा मयुम वांगी सिंगसिदि कनो रेंग दि हाजर रोइबा पुलिस चंग मयुम एएसआई करिस मयुम स्टोरी अहु मरी सारी सिंगसिने अदुना आइन हाजबदे अरोइ हाजनिंगबदि अखोइ पुनम पुक्सेन सेंगबा म चंगी थबक तौरिबा खुदिमक्से अदु प्रजा पुनमंगना अमतोइना पुंजलगा मसी पुनमक सिंगबगा मोइ बिलेते ड्रग आसिसु अखोइ सोसाइटी की दि असोबा अमुक प्रॉब्लम मोइरे मसिरेदा अखोइ सरकार सु मेंग चंबिबा प्रजानसु अखोइ अंगम अंगमन मतेंग पांगनरगा इसा सिंग सेमोद्रदी मणिपुर की फ्यूचर जनरेशन हिदी अंगांग सिंग मांगरदी मणिपुर मांगे तामनि कन मसी वाफम हाजर लसिंजके ओके थैंक यू वेरी मच आई मीन